жолу салынбаган хижап кийбеген эжекем болупту менин үстүмдөн чубагажынын үстүнөн булар айта берет, башка дей берет деп күлсөң күлгүн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуятына бекем бол. Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, бул дүйнөдө биздин баарыбызды Куран менен, зикир менен, иман менен пайгамбардын жолунда жашоо насип этсин. Бул дүйнөдөн коштошордо ла илаха иллаллах Мухаммадур Расул деп келиме менен өтүү насип эткин. Жараткан Аллахтын өзүңдөн жалбарып суранарым, сени жана сенин пайгамбарыңды сүйүп, сенин жолуңда, пайгамбардын жолунда бул жерге жыйылган инсандарды эч азабыңа албагын. Аллахым сенин пайгамбарыңды сүннөтүн элге жеткизген, кызмат кылган устаздарды, сенин жолуңда жүргөн инсандарды Аллахым эч азапка албагын. Аллахым сенин жамалыңа, пайгамбардын нурдуу жүзүнө бир карасам экен деп үмүт кылган көздөрдү Аллахым эки дүйнө азабынан сактагын. Урматтуу мусулман бир туугандарым, сөзүмдүн башында ушул кеченин уюшууга себеп болгон, ата аталбаган Аллах жолунда, иман, ислам жолунда, Куран, сүннөт жолунда кызмат кылып жүргөн устаздарга, агайынелерге, дөмөрчү байкелерибизге жараткан Аллах табарак ва таала эки дүйнө бактылуулугун берип, кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын насип кылып, пайгамбар менен бирге болуу насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууган, ооба бүгүн өзгөчө бир сүйүү жөнүндө сөз. Сүйүү. Сүйүүчү ким? Сүйүүчү ким? Сүйүүчү дарактар, таштар, тоолор, айвандар, канаттуулар. Ал эми инсандын болгон сүйүүсүн өзүнчө өзгөчө. Сүйүлө турган зат Мухаммад Абдулланын баласы саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таштар көргөн кезде сүйүүсүнөн таштар пайгамбарга салам айтат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир сахих хадисинде мен бүгүн Меккедеги пайгамбар болуп жөнөтүлгөнгө чейинки мен жүргөн кезде Мекке өрөөнлөрүндөгү салам айткан таштарды бүгүн билем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дарат алганы барган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көлөкөлөйлү, пайгамбарды жаман көздөн тосолу деп алыста турган эки дарак келип пайгамбарга ийилип пайгамбарды тосчу эле. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах табарак ва кереметтүү Кур'ан-ы Каримде "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим" Али Имран сүрөсү 31-аят. О Мухаммад айткын, "Кул ин кунтум тухиббуналлах" эгер силер Аллахны сүйсөңөр, фаттаби'уни Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчигиле. Эгер Мухаммад алейхиссаламдын артынан жүрсөңөр, Аллах силерди сүйөт, Аллах күнөөңөрдү кечирет. Аллах кечиримдүү, мээримдүү зат. Урматтуу пайгамбардын сүйүктүүлөрү, пайгамбарды сүйгөн инсандар. Эгер сүйүүң чын болсо, ашкере жана купуя, кечеи күндүз пайгамбарга бир салават айтыңыз, мага берилген убактылуу бир 10 мүнөттүк маселемди угуу үчүн пайгамбарга бир салават менен баштайбыз. Саллаллаху алейхи ва саллам. Саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде "Инна улан-нас би яумал кыяма аксарухум алейя салатан" Кыямат күнүндө менин шафаатыма эң татыктуу инсан мага эң көп салават айткан инсандар дейт. Эгер биз пайгамбарга бир салават айтсак, Аллах Таала бизге 10 жолу салам жолдойт. Пайгамбарга 10 жолу салам айтсак, Аллах бизге 100 жолу салам айтат. Эгер пайгамбарга биз 100 жолу салават айтсак, Аллах Таала бизге 1000 жолу салават айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында bir kişi geldi de peygamberge aytты: "Matassa ya Rasulullah, o Allah'ın elçisi kıyamet kaçan?
Kıyamet günü kaçan degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ve ma a'datta lis-sa'a." Sen kıyamet yönünde surap jatasın, bирок kıyamatка emне даярдадың дейт. Урматтуу мусулман bir туган, бул сахабанын ордуна өзүңдү кой да, мен жана сен кыяматка эмне даярдадык. Пайгамбарыбыз бул сахабадан сураган кезде, бул данышман пайгамбар мындай дейт: "Кала хуббуллахи ва расулих." Men Allah'ını suyum, jana Peygamberdi suyum. Kıyamatка көп soğuk işlerim yok. Бирок men çin yürekten Allah'ını jana Peygamberdi suyum degen кезде Peygamber siz menen men üçün bolgon suyunçu bir hadisinde Peygamber mындай: "Fa innaka ma'a man ahbabt." Albatta sen kıyamatda suygönüň menen bolasın deydi. Eger suygönüň çin bolsa, Peygamber menen Huday buyursa kıyamatda birge bolasın. Urmatly musulman bir tugan, bir hadiste mындай deydi: "Ma min melekin muqarrabin ve la min nebiyyin mursal illa ve da'vatuhu yevmel kıyame ya Rab sellim sellim." Qaysi bir Allah'a jakın bolgon perişte bolbosun. Cebrail, Mikail, İsrafil, Melekül Maut, qaysi perişteler bolbosun. Kıyamet oşonda ile jönötülgön paygambarlar, Adam ata, oşonda ile Nuh paygambar, İbrahim aleyhisselam, bardyk paygambarlar kıyamet gününde anın duası: "Ya Rab sellim sellim." Ey Rabbim, meni saktagın, azabından aman kıl deydi eken. Urmatly musulman bir tugan, Musa paygambar mындай deydi: "Yuqal Seyyidina Musa yaqul ya Rab la es'aluka an akhi Harun." Kıyamet gününde Musa paygambar bir tuganın Harun'du kutkargın dep suran albaymın, meni kutkar deydi. İsa aleyhisselam enem Maryam jönünde Maryam'ı senden suran albayım Allah'ım deydi. İbrahim aleyhisselam balam İsmail jönünde senden suran albaymın deydi. Kur'an'da Allah Teala mындай deydi: "Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni." Kıyamatda her bir insandın başını alek kılgan her birinin özüge jarasha dartı var. Aman bolsun, dozoktan kutkarılsam, azapka düşmesem deydi. Bирок жалгыз gana bekem bolgon, dozoktu körgön, beyişti körgön, Sidrat-ı Muntaha'ga çıkan, Miraj'a çıkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rab ümmeti, ey Rabbim ümmetimdi sakta. Japadan жалгыз ümmetimdi sakta, ümmetim." Urmatly musulman bir tugan, kıyamatta ümmetim degen, tiri ümmetim degen, uşunday paygambardy okubay koyuga mümkünbü? Uşunday paygambardın artından jirбей koyu mümkünbü? Uşunday paygambardın sünnetini atkarbaş mümkünbü? Urmatly musulman bir tugan, eger bugün men sizlerden bireğlerge bir adresti dayındasam, oňga jürüm, solga jürüm, biraz jürgönden keyin siz izlegen üýdü tabasız. Siz izlegen adreske jeteş desem, iýilip kança razı bolosuz. Eger men sizge okşogan kolumdan jakşylyk jamandy kelmegen çiğketten bolgon bir bende bir joldu bagyp bersem, maga razılık bildirseňiz, emne üçin paygambardy süýbeybiz? Al bizge iki dünya baktılılık jolun körsetip ketdi. İki dünyada baktılı bolup yaşamını körsetdi. O namaz okuwagan benim bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can verer kezinde akıllı sözleri: "As-salat." Ataken men ötkөndөн keyin anı kıl dese, atamdın osiyatı deysin. Peygamberden akıllı osiyatı o, peygamber ümmeti namaz. "Ve ma malakat aymanukum usikum bin nisa'i hayra." Ayallarga bolgon menin jakşı osiyatımды kabul kılgıla, ayallarga zulüm kılbagıla, ayallardın köz yaşına agızbagıla deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din atkargan, akıllı osiyatını atkarbagan, namaz okuwagan ümmet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem joluk salın. Ayaldar bul namus dedi. Joluk salınbagan, hijab kiybegen ejekem. Boltur menin üstümden, çuvagacın üstünden bular ayta beret, başka deye beret dep külsem külgün. Bирок Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din osiyatına bekem bol. Peygamberden buyruğunu atkar. Peygamberden ümmeti bola turgan bolsoň,